icyo navuga ku musifuzi uriya mwari Arina ni umuhanga cyane ku bintu yakoze cyane pe, Imana izayimuhembere. Shampiyona y'u Rwanda irimo kugenda irushaho gukomera uko imikino igana ku musozo wayo. Buri kipe iri guhatanira amanota ashobora kuyigumisha mu makipe akomeye cyangwa ikayifasha kurokoka mu yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ni muri urwo rwego kuri wa gatandatu ku itariki 7 Werurwe abafana ba Ruhago bo mu Rwanda bari bahanze amaso umukino utegerejwe cyane wari wahuje APR FC ndetse na Marine FC. Uyu mukino wabereye kuri Stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Ni umukino w'umunsi wa 23 wa shampiyona wagombaga gusiga hasobanutse ibintu byinshi ku makipe yombi. Ariko kandi nubwo wari umukino usanzwe wa shampiyona, nyuma yawo hagaragaye impaka nyinshi n'ibibazo byinshi. Bamwe bibaza niba koko ari umukino wakinwe mu buryo busanzwe cyangwa niba hari bimwe bita ngo ikinamico. Mu Rwanda amakipe ya APR FC na Marine FC akunze kuvugwaho kuba afitanye isano idasanzwe kuko yose ngashamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Ibi bituma bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bavuga ko ayo makipe iyo yahuye bishobora kuba bitabarihangana rikomeye nk'irindi, kuko hari ababona yuko Marine nk'aho ari murumuna wa APR. Si ibi gusa kuko mu yindi mikino yo mu Rwanda usanga abantu bakunda kuvuga ko hari amakipe afitanye isano bitewe n'ubuyobozi cyangwa inkunga bahaye. Ariko ku rundi ruhande rw'abayobozi n'abatoza, ibi byose bavuga ko ari ibitekerezo by'abafana gusa, kandi ko buri kipe iharanira gutsinda nta kabuza. Nubwo benshi bari bahaye amahirwe menshi ikipe ya APR FC, umukino watangiye mu buryo butunguranye. Bigeze ku munota wa 5 gusa rutahizamu Minayame Ndombe yahise atsinda igitego cya mbere Marine. Ibintu byatunguranye cyane abafana bari baje kureba uyu mukino. APR yakomeje gushaka uko yishyura, ariko Marine ikomeza gukina ndetse igaragaza imbaraga zidasanzwe, kuko umuntu wari kuza kureba uyu mupira mu gice cyari kugira ngo wenda iyaba atazizi ngabazi uko ikipe zambara, yari kugira ngo Marine niyo APR hanyuma APR niyo Marine. Ageze ku munota 39 Mbonye Umwami Tayiba yatsinze igitego cya kabiri cya Marine, bituma igice cya mbere kirangira Marine iyoboye umukino n'ibitego 2-0. Muri icyo gihe abafana benshi batangiye kwibaza niba koko APR ishobora gutsindwa n'iyi kipe iri kuyirusha cyane bene aka kageni muri iki kibuga. Bidatinze mu gice cya kabiri kigitangira, umutoza wa Marine Rwasamanzi Yves yakoze impinduka ndetse zatunguye abantu benshi, nazo zitari kuvugwaho rumwe. Yakuye mu kibuga Ishimwe Keve na Sibomana Sultani bakunda kwita Bobo. Abakinnyi bari bagize uruhare runini mu gukina neza kwa Marine mu gice cya mbere. Wakwibaza uti ese ko abakinnyi bari bakinye neza mu gice cya mbere berekanye itandukaniro kuki yabavanyemo? We yatanze igisobanuro cy'uko nyuma yaje kubisobanura ko aba bakinnyi ngo bari mu gisibo cya Ramazani, bityo bakaba batari bafite imbaraga ngo zihagije zo gukomeza gukina umukino wose. Wakwibaza nimba umukino wa mbere bari bawukinnye badafite imbaraga, ariko ibyo ngibyo tubireke. Ariko bamwe mu bafana ntibyabanyuze, bavuga ko izo mpinduka zaba arizo zahinduye isura y'umukino. Nyuma y'icyo gihe APR yaje kugaruka mu mukino. APR yahise igarura icyizere ku munota 46 uwo bita Jibril Watana yatsinze igitego cya mbere APR FC, bituma umukino wongera gushyuha cyane. Bidatinze ku munota 58 APR yabonye penalty itavuzweho rumwe n'abafana, maze Watara ayinjiza neza ndetse amakipe yombi abanganyije ibitego 2-2. Icyo gihe nibwo bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru batangiye kuvuga ko ibiri kuba bisa n'ikinamico, ariko abakinnyi ba Marine bakomeje kurwana bashaka intsinzi. Muri uyu mukino umukinnyi Mbonye Umwami Tayiba yigaragaje cyane. Uyu mukinnyi wigeze gukinira ikipe ya APR FC ariko akabura umwanya uhagije, yerekanye ko ari umwe mu buri ba rutahizamu beza muri shampiyona y'u Rwanda.
kugeza ubu amaze gutsinda ibitego 10. Akurikiye uwo bita Emmanuel Flomo ufite ibitego 11, uyu nguyu akina muri Al Hilal. Imikinire yo muri uyu mukino yatumye abafana benshi bavuga ko APR ishobora kuba yaratakaje umukinnyi ukomeye, Mbonyumwami Taiba. Mu mateka ya shampiyona y'u Rwanda, Marine FC nikunze kubona amanota kuri APR FC. Mu by'ukuri kunganya mu mukino umwe byabaye ubwa kabiri gusa. Marine bigezeho ku nshuro ya kabiri muri iyi shampiyona y'u Rwanda kuva izi ikipe zombi zabaho. Ubwa mbere byabaye kuri 23 Nzeri 2023, aho nabwo amakipe yombi yanganyije 2-2 mu karere ka Rubavu. Gutsinda APR FC byo byigeze kuba hishura imwe gusa, hari mu gikombe cy'amahoro cya 2022 ubwo Marine yatsindaga igitego 1-0, nubwo nyuma yaje gusezererwa ku giteranyo cy'ibitego. None se koko uyu mukino ubundi waba ari ikinamico cyangwa n'ibyo abafana bibwira? Nubwo impaka ari nyinshi, ukuri nuko mu mupira w'amaguru ibintu byinshi biba bishobora guhinduka mu minota mike. Hari amakipe akomeye ashobora gutsindwa cyangwa kunganya n'andi mato y'imikinire, impinduka z'abatoza cyangwa amahirwe y'umukino. Niyo mpamvu n'andi makipe akomeje mu Rwanda yigeze kumara imyaka myinshi adatsinda. Ariko ntago bavuze ko habayeho ubwumvikane. Mu rundi ruhande kandi isano iri hagati ya APR FC na Marine cyavugwaho byinshi, cyane cyane ko hari abakinnyi benshi bakunze muri APR berekeza muri Marine mbere yo kujya mu yandi makipe. Muri abo harimo Nkundimana Fabien, Bizimana Yannick, Mbonyumwami Taiba, bombi bakinira Marine kuri ubu kandi barahoze bakinira APR FC barakoraga n'ibikomeye. Umukino wa APR FC na Marine rero wasize impaka nyinshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari abavuga ko wabaye umukino usanzwe, abandi bakavuga ko hari ibintu bitasobanutse neza. Ariko ikigaragara nuko Marine yagaragaje ko ishobora guhangana na APR FC, ndetse ko shampiyona y'u Rwanda igenda irushaho gukomera uko imyaka ishira. Ikibazo gisigaye kuri ubu ni ese imikino iri imbere Marine izashobora gutsinda APR cyangwa amateka azakomeza kuyibera imbogamizi? Icyo ni cyo abafana ba Ruhago bategereje kureba. Wowe ubona ko uyu mukino wa Marine na APR FC ari ikinamico cyangwa ubona ari umukino nk'iyindi? Ubona ko basanzwe bakina izi kinamico cyangwa basanzwe baringa mu manota se? Duhurire tuganire. Ugenda ukanda subscribe, like, share n'ibindi muri gushimishije.